Assalamu alaikum. Ekran aldidagi barliq o't yurak aziz qarindoshlarim, sizlarga salom. Biz Uyg'urlar bilan tarixdan tartib qon qarindoshlik munosabati bor davlatlardagi, ya'ni Turk, Ozarbayjon, Turkman, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, Yoqutiston qatorliq qarindoshlarim va shu qarindoshlarimning davlat otalarining Xitoyga qarta sezgir turishi uchun hammamizning qondosh bo'g'isi bo'lgan Koltekinning qabr teshidagi munu abzaslarni sunaman. Miladi 732-yili Türk shahzodasi Koltekinning qabr teshiga Orxun yiziqi bilan o'yilgan Koltekin mangu teshida mundaq yiziqlar bor. Tabg'och, Xitoyning so'zi tatliq, ipak raxtlari yumshoq ekan. Tatliq so'z va yumshoq ipaklari bilan aldab, jiroq bo'lgan millatlarni o'ziga yaqinlashtirdi ekan. Yaqinlashib o'rinlashgandan keyin yomon tushunchalarni tarqatqili boshlaydi ekan. Yaxshi olim kishilarni va yaxshi botir kishilarni olg'a bostirmaydi ekan. Hatto go'shkitki urug' avlodigacha rahim qilmaydi ekan. Tatliq so'zga, yumshoq ipaklariga oldinib, ko'plagan turk xalqi o'ldi. Endi aziz Türk qarindoshlarimning tushunishi uchun bu yozmani turkcha o'qib beray. Miladi 732 Türk yabgusu Kultekin mazar taşı üzerine Orhun yazısı ile yazılmış. Kultekin abide taşına göre Çin milletinin sözü tatlı. İpek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok Türk milleti öldün. Hem de Özbek qarindoshlarımның Özbekçe düşünüşü için bu yazmını Özbekçe okup berey. Miladı 732 yılı Türk şahzadası Koltekinning qabri toshiga Orxun yazığı bilan o'yilgan Koltekin mangu toshida munday yazıqlar bor. Tabg'och, Xitoyning so'zi shirin, ipek matolari yumshoq ekan. Shirin so'z, yumshoq ipaklari bilan aldab uzoq bo'lgan millatlarni o'ziga yaqinlashtirar ekan. Yaqinlashib joylashgandan keyin yomon tushunchalarni tarqatishni boshlar ekan. Yaxshi olim kishilarni va yaxshi botir kishilarni oldingi bostirmas ekan. Hatto beshikdagi urug' avlod ajdodlarigacha rahim qilmas ekan. Shirin so'zga, yumshoq ipaklarga aldanib ko'pchilik turk xalqlari tamom bo'ldik. Hamda qozoq qarindoshlarimning qozoqcha tushunishi uchun bu yozmani qozoqcha o'qib beray. Qozoqcha. Miladi 732-yılı Türk xonzodasi Koltekinning qabrına qo'yilgan tasqa Orxun yozuvi bilan o'yilgan Koltekin mangu tası. Tabg'och, ma'nasi Xitoy. Xitoyning so'zi tati. Jipek raxtlari yumshoq ekan. Tati so'zlar yumshoq jipeklermen aldab uzoq bo'lgan bulutlarni o'zini yaqindashtiradi ekan. Yaqindasib bo'lgandan keyin Jaman hoy, Jaman tushundiruvlari
tarqata bastaydı eken. Жақсы, ғалым, ғулама, мықты, батыр кісілерді алға бастырмайды екен. Bir kişi өзгеріс қылса, оның халқыны ең қысқасы оның бесіктегі ұрпақтарына дейін рақым қылмайды екен. Тәтті сөзі жұмсақ жіпектеріне алданып, көптеген түрік халқы öldük. Hem de Kırgız kerindaşlarımdan bu yazmını Kırgızca düşünüş için Kırgızca okup vereyim. Kırgızca Kıtay'ın sözü tatu, cipek materyalları cumşak bolad eken. Tatu sözü cumşak cipek materyallarının aldap alыстағы ellerini özüge bakındırad eken. Bakındırıp bolgandan keyin sen turалық жаман süylerini taratad eken. Жақшы интелгейсі адамларını, батырларını alға жылдырбайды eken. Bir adam özgörüş жасаса, onun eline, даже böşіктегі ұрпақларға чейін жоқ қылады eken. Тату сөзіні, жұмшақ жіпек материалlarını aldanıp көптеген Türk elder kırıldık. 7-ci iqlimдағы Türk şahzadası Koltekin'nin Orhun жазусы boyunca oyulgan. Rahmet sizlerge, ekran aldırki barlık aziz kerindaşlarım. Teşekkür ederim. Rahmat sizlerge. Rahmet sizlerge.